I evo nas na startu kvalifikacijskih vožnjama. Za početak najbrži auto u Hrvatskoj, dame i gospodo. Vjerujem da svi dobro znate Marina Buličića, njegovu legendarnu kalibru. Auto od 9 sekundi, prvi koji u povijesti probio u klasu 9, 2.0 turbo, 920 konja. Odmah na početku da vidite šta će nas čekati na kraju današnjeg dana, malo zagrijavanja, prvo pa muško. Dakle, ovo je prva službena kvalifikacija. Mjerimo vremena da vidimo u kojoj će to klasi biti, očekujemo ispod 10 sekundi.